Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam Afri, the English language trainer and translator. My dear viewers, today I am gonna translate the remaining parts of KPK 10 English chapter number 1, simplicity and humility. So without wasting time, let's start. My dear viewers, Anas radiallahu ta'ala anhu, one of Hazrat Muhammad's sallallahu alaihi wasallam companions, said, Maria Abu was one the Yo Hazrat Muhammad's Maria Abu was delta kata so goren the dina pas kamada de la apostrophe way. Au bia pase este no the apostrophe is the English the grammar the कायदे पर मुताबिक relationship है, ताल्लुक शो करी, ownership शो करी. Companions the companion plural form de jama form ye deno साथी मलगरी au de mana mana munda sahabao radiyallahu ajma'in huma khastishu said the second form de farmayal wayal. No which Anas radiallahu ta'ala anhu, one of Hazrat Muhammad's sallallahu alaihi wasallam companions, said, Likiche the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam the sahabauna yo sahabi Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu farmayali di ya the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam the malgarona yo malgare Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu farmayali di that there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear, who was the indirect speech के बयान शवेदा लिखल शवेदा that दलता वर मानवर का विचे there the unreal subject de dalta au chekala there unreal subject shino dabya existence mujudgi shukai was wo past tense de वो no नहीं ना person shakhs whom the chasara de the subject pronoun de ha we left the love second form de au dalta verb de mina muhabbat ka wal more than the nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear, who was the comparative degree that was comparison high. No which that there was no person whom they loved more than the Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, my dear, who was the Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, so che the Nabi alayhi salam the sahabauna sahabu haga farmai che दासी सोक नो चे द चासरा मूंग द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ना डेरा मिना लारला मिन द हागोई द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सरा द टोलो ना ज़ियाता मिनावा द कायनात ना पकायनात के चे सब मौजूद वो द हागा हर सना द सहाबाओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन मिना मुहब्बत द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सरा बेंतहाओ ज़्यादा वर्षा नो मख के फरमाई छे येट बिया हम वेन छे कला ही दाही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इशारा दा केम दादा कम सेकंड फॉर्म दे रात लल टू देम हाओला या सहाबा ओला नो येट वेन ही केम टू देम बियाहुम चकलबा हजरत मोहम्मद सल्लम हागोला तशरीफ यावड़ो सहाबाओला बा वरागे दे subject pronoun de हागोई did not दा चुकुम दे simple past tense थे और दा did the simple past tense to be verb de not stand up for him no हागोई बा हजरत मोहम्मद सल्लम ला नो दरे दल they did not stand for him the him object pronoun de au da Hazrat Muhammad sallam la ishara da
هغوی به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له احترام په تعظیم کې نه ودرېدل. ولې نه ودرېدل؟ څه وجه وه؟ because he hated their standing up for him. because ځکه he حضرت محمد صلی الله علیه وسلم hated نه خوښول their د هغوی stand up ودرېدل for him د ځان د پاره. دا هم دلته کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له اشاره ده. نو mean because he did because he hated their standing up for him. ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د هغوی ودرېدل د ځان د پاره نه خوښول. he صلی الله علیه وسلم would himself په خپله however خو نو وایي چې he would himself however یایي چې خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به په خپله stand up ودرېدلو when چې کله any dignitary came to him. dignitary my dear was mean معززین عزتمند شرفا came to him چې هغه له به راغلل. نو لیکي چې he would himself however stand up when any dignitary came to him. خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به په خپله ودرېدلو کله به چې هغه له څوک معززین راغلل. مین هغه به په خپله ودرېدلو خو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له به څوک ودرېدل نو هغه به د نه خوښول. دا هم یو صفت وي د انسان. he had stood up to receive دلته معنا ورکوي استقبال کول. د wet nurse معنا ده رضای ما. هغه مور چې د کومې ماشوم پیربدلې وي خپله سکه مور یې نه وي. who had reared د دې معنا ده دیکبال کول پرورش کول هم د هغه انفینسي په ماشومتوب کې. نو لیکي چې he صلی الله علیه وسلم had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با د خپل رضایی مور استقبال لا ودرېدلو چا چې د هغه په وړکتوب کې په ماشومتوب کې دیکبال کړی و پرورش یې کړی و کتنه یې د هغه کړی و نو هغې له به احتراماً په تعظیم کې ودرېدلو. and would spread his own sheet spread خورول on خپل sheet صادر وغیرہ چټایي for her د هغې د پاره. نو and would spread his own sheet for her او د هغې د پاره به یې خپل صادر په ځمکه خورولو یا په چارپایي وغیرہ باندې صادر به یې ورته خور کړو چې په دې تشریف کې دی. his foster sister دا ناساکا خور هغه was given similar treatment similar mean یو شانته او دا جمله په پیسف کې ده. نو وایي چې د هغه کما ناساکا خور وا د هغې سره به یې هم داسې سلوک کولو مطلب هم داسې به ورسره پیش کېدلو چې هغې له به هم په تعظیم کې ودرېدلو استقبال دپاره او خپل صادر به یې ورته خور کړو. My dear viewers دا و د نن ورځې ټرانسلیشن. زه امید لرم چې تاسو له به دا په پښتو کې ټرانسلیشن ډیره فایده درکړي او
زما دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او مخکې یې شیر کړئ. ډیره مننه. تھینکس.